Kidkot jong Jantia National Council hapo kajengalam jongu Art and Culture Secretary uba Mehirambai mentagesngi kelehia jurip Shakathai Narpo bat kila jurip khamtam ya ki Jingkieng ki badon Hakathain Sonapyrdi kaseng kala Kyntu ru ya ki bor badaipe bakidei bandale bat ki kamru banumsha ya ki kali bakinieng pathar Halor Jingkieng omdei banshibu Tang ki Signboard jong ke JINGMANA habakren bat kilat pathai kubor uba Mehirambai ulapan pau ya kajing saukia halo kajing bamshim kia ki bor ki bedepet namar baki kali ki jupanyeng halo ki Jingkieng bat kani kapan longi ki Jingkieng bekinjot bat julor kloy bat lada ki Jingkieng ki jon kanbu jing ya kalik kawan jong ki pai ba ha ki ju kapor ulakan tho jurru ba kajing don ki sipai border security force ki bayang ap pahara ha ki Jingkieng Sonapyrdi kadai kawai ka bajupan long ya ki kali banyeng halo jong ki Jingkieng nakaliang jong kaseng ka Kyntu jor ya ki bor badaipe bakidei banshim kia bantak lakam no yakani ke Jingkieng ki kali Halor ki Jingkieng Sonapyrdi manshubu Tang ki Signboard ikam nagiliang yang kaja MC Central Body harjo ko la em lang I wa pinoy lam yung Eastern Zone mal Eastern Chen kajiwan yung ines ni katam wada yuhi wa kajing tha yung Signboard district lani ki magistrate aju ta wang jing maham yung ki wam hoy di kari yin gi hadrong yung ginigil kan wa em chagini thal sapur daga jing wan yung ini to na benta wa yu penyoi ya kita ginong ya kari ko yin hadrong wa yin klamakor hadrong yung ginigil kan ne ba ginigil kan em go hapdi yung jing ma ne ba hai ni pori wa de emi pori wa daman go kam go da kria kada wa kam te kat kam jing tha yung gi magistrate wala da ginu wangi wo yin kumargi hajong lipen wo hap ya po yang gini tendon wo chispa sukso CRTC de katam katte bikit kajinju yang ini wo emule ye wo ban si kam isai malang go pa ibhamit na wani ne benta la inspect la kamju ya gini lipen haya kini khaw em ha kachlo Sonapur de gawila gaya wo pembore di kali yin gini em gi kep wana ka daw kajing em yung kita gi BSF hani hajan yung nilikan em le kep wagi kari yingi tanay ta daw I naliang yung isan balang kam ka MC lada dibor wato fight wamla gini ikam na say lumban si daw ay da gijing tho wa kam ta sa dibor wa halo